Zadnji diplomacijski šum med Parizom in Rimom je povzročil problem francoske ladje Aquarius, ki je na krovu prevažala več kot 600 migrantov. Italija pa je ladji prepovedala pristanek v italijanskih pristaniščih. Francoski predsednik Emmanuel Macron je zato italijansko vlado obtožil neodgovornega ravnanja. Matteo Salvini pa je Macronu pod nos pomolil številke. Dal 1. gennaio di quest'anno al 31 maggio i respingimenti alla frontiera Italia e Francia hanno visto rispedire a casa nostra 10.249 esseri umani, compresi donne, bambini e disabili, e sulla base degli accordi sui ricollocamenti del 2015 la Francia si era impegnata ad accogliere 9.816 immigrati. In 3 anni, invece di 9.816 immigrati, ne ha accolti 640. In ob tem francoskega predsednika še izval. Quindi chiedo al presidente Macron di passare dalle parole ai fatti e di accogliere domani mattina i 9.000 immigrati che si erano impegnati ad accogliere per dare un segnale di generosità concreta e non solo a parole. Francoski predsednik Emmanuel Macron se je italijanski vladi danes že opravičil in dodal, da ni želel užaliti nikogar. Se pa je Salvini včeraj dotaknil tudi Španije, ki se je po zapletu ponudila, da omogoči pristanek ladje Aquarius z migranti. Io ringrazio gli amici spagnoli ricordando però i numeri che dicono che ad oggi in questo momento l'Italia ospita circa 170.000 richiedenti asilo nelle strutture italiane, i numeri ci dicono che in Spagna sono circa 16.000. 16.000, 170.000. O migrantski krizi v zadnjih dneh veliko govori tudi avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki reševanje krize postavlja v prvi plan avstrijskega predsedovanja Evropski uniji. Als Österreich ein Ziel haben, nämlich den Zustrom an illegaler Migration, an Flüchtlings- und Migrationsströmen nach Europa zu stoppen. Wir sind hier immer konsequent gewesen in unserer Haltung und werden daher auch den Ratsvorsitz nutzen, um hier an einer ordentlichen europäischen Lösung zu arbeiten. Die starke europäische Lösung kann nur ein funktionierender Außengrenzschutz sein. Avstrija bo sicer predsedovanje Svetu Evropske unije prevzela 1. julija in do konca letošnjega leta skušala uveljaviti strožjo migrantsko politiko.